dusome muri Samweli wa mbere. Fata Bibiliya Frank uhasomere igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27. Hanyuma dutambira Imana tuyishime kubera ko yatugaburiye. Taca Imana itakoze, uwumva yumvishije. Abagabo twumvishije role zanyu, abadamu twamenye inshingano zacu. Tugende dushire mu bikorwa ibyo twumvishije. Ahasigaye Imana idushoboze. Imana ibigushobozemo, wasanga ari aho ngaho ibibazo byari mu buzima bwawe byari bizingiye. Hari ibyo twirengagije tukagira ngo bizikora, ariko Imana itegereje ko ari cyo tubikoraho. Igice cya mbere 26 27. Reka dusome. N'udafite Bibiliya noneho hanarahabona. Patirivaho. Uwo mugore aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwanjye, nukuri ndakurahiriye ubugingo bwawe ni njyewe wa mugore wa wundi batubwiye wirengagije inshingano zo mu rugo. Ibibazo biraza, ariko hari undi wamenye inshingano ze aza agomba kuja. Ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe. Ni njye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe. Bwa bundi saba Uwiteka, bwa bundi ifite ibibazo, umutima uremerewe. Kuri 27. Yego, uyu mwana niwe nasabye. None dore ikimenyetso. Umwana nyaje ngusaba, amarira nyaririye imbere yawe wamutambyi we. Incuro zose nyaza gishiro nza kubwira Imana ngo Mana ngirira neza, Mana ngirira neza. Dore nzanye ikimenyetso. Samweli yarabonetse. Samweli arahari. Yavuye mu masengesho y'umugore wamenye inshingano ze. Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu. Maombi ya imani, abadamu dusubire mu bicaniro by'amasengesho ya imani. Maombi Mungu anajibu. Maombi ya imani,
ibibazo by'ingutu turabizi. ibi ngibi ntabwo ari gym tonic turimo. Mfite imyaka 43 hafi na 44. Ntabwo ndoroheje kandi ndi umudamu wiyubashe, mfite lisansi, ndi umugore wa profesa. Kuko hari aho Paulo yigeze kuvuga ngo mu byerekeranye n'ibyaha dufite icyo twobarusha, ariko kubera ko tuzi imbaraga ziba muri ibi. Mureke mbabwire mwababyeyi mwe, ntimwabonye akana kanje gato kariya David nyakabonye muri 2015 nyarwaye ikibyimba cyo mu nda. Bishop yigishiriza buriya 23 nyumva ndakize, mbwira umutima wanje. Yaramubwiye ngo Bishop maze kubagwa inshuro 3 bankorera cesarienne, nzi mbugita icyo bivuga. Abaganga barimo barambwira ngo tuje kukubaga ufite ibibyimba mu nda. Ndamubwira ngo nyagiye kwa muganga ashaka abana, bakambaga nyuma y'iminota mike bakagusingiriza umwana ugataha uri muzima. Ariko kuja kwiseta ngo Satani yohereje abababiloni mu nda yaje, ndabyanze. Haleluya! Ndakurahiriye ibyo utaranga mu rugo iwawe biracyagutsikamira. Umunsi wabimenye ukidekarara ukabyanga ukabyamagana, ntabwo bisaba imbaraga z'abahanuzi ngo baguhanurire. Yatubwiye ngo abagabo muri abahanuzi b'ingo zanyu, muza mwaturiraho abana banyu ibyiza. Nibaza nibibi, nibashiraho direde umubwire ngo nukuri, nyuma ya direde ko ndakubona uri umukozi w'Imana, uzavugira Imana ku isi hose. Naza yambaye akajipo kagera hano umubwire ngo wa mukobwa we ari kuri Debora muri uyu muryango, ari kuri Abigayire, amagambo meza ava ku babyeyi bacu azatwubakira ingo. Ariko ikibabaje tuzatunanirwa kwiyaturiraho ibyiza, tugategereza ngo undi utazi. Ubu ngewe nzi ububabare bw'umuntu urwaye, kuko ndabizi nzi ububabare bwo kurwaza nyararwajije, nzi ububabare bwo gusaba viza ukayibura. Uyu mubyeyi uri hano uribuka umunsi adutuma viza amapasiporo yacu umuryango twese muri biro yawe? Ndabyibuka. We ntabwo yarazi ikibazo twari dufite, ariko yaratubwiye ngo umwuka yambwiye ngo muzane pasiporo zanyu zose nzisengere. Turazizana, arasenga, turagenda nawe aragenda. Ikibazo tukiziranyeho na Bishop watakize. Maombi ya imani, wanajibu maombi, maombi ya imani, maombi, Mungu anajibu maombi, maombi ya imani, maombi, Mungu anajibu maombi, maombi ya imani, maombi, Mungu anajibu maombi. Amaze tubone gusirimba. Amaze shogiye arabwiriza Zaburi ya 23. Ndamubwira ngo nukuri, nimba kugirirwa neza n'imbabazi ziba mu ruhande rwacu, sinzobagwa kandi bimeze nabi. Ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, ngo bugere mu mezi 5 ndibwa mbabara njya mu bitaro mpinduranye. Icyo gihe twari dufite assurance. Imana yaduhaye umugisha, tujya dukorera imiryango mpuzamahanga buri gihe kuva nshakanye na Bishop. Amasirance, ibitaro byose dukeneye kwivuzaho mu Rwanda uragenda gusugasinya.
yari ifite uburenganzira bwo kuja ku bitaro zose, umujinikologo uwo ari we wese nkamugeraho, buri wese ambwira ngo urabagwa kandi uzihuse, kandi kubabara byarimurisha. Maombi ya imani, maombi Mungu anajibu maombi ya imani, maombi Mungu anajibu. Nyumva kwitibutse mu mutima wanje, ndamubwira ngo ndakize uyu mugoroba urabwirije ndakizwa. Kandi nimba hari ikintu kigoye n'umugabo wawe kubwiriza cyangwa umugore wawe cyangwa umwana wawe, hanyuma ukamubwira ngo nukuri ntahanye igisubizo cyanje. Nimba hari ikintu kigoye nico uzi ko nyamaze kubimubwira, yamambwira ngo erega ngo kwizera kwawe sinkugabanya, ariko nyizerera ko abaganga Imana yabahaye ubwenge yo bakoreramo bakakubaga ugakira. Kera atangiye gushidikanya kwizerera kwijamba amaze kuvuga, ariko nje ndamubwira ngo nukuri nyaryakiriye, sinyabazwa kubera abana ngo nzongere mbagwa kubera indwara z'abadayimoni.
Zaburi 124 ijya ivuga ngo iyaba Uwiteka atari we waturinze abanzi bari baduhagurukiye ngo babaragize baratumize bunguri. Ariko ubu nyine Imana yabagize nk'ibijumba, tumeze nk'ibijumba mu kanwa ka. Hari uwo mirika ijumba bunguri, hari uwo miribuye. Turi amabuye imbere ya Satani. Haleluya! Nibyo nza mpagararaho. Imana ikama yisurira abana banje Minervare muri Amerika. Mbarahiriye ukuri kw'Imana. Uyu mutware wanje njya mbivugana muri Foursquare. Twigeze gutarama gutya, nyibuka imbaraga z'Imana mu buzima bwanje. Umunyamahanga bahuriye mu kazi umunsi umwe atwohereza ibihumbi 15 by'amadolari. Icyo gihe bari baduhaye deadline ku ishuri ry'umwana, kandi akeneye amafaranga menshi 20 na ishuri ngo ribone dushize hayo ryama rikura handi yose. Ibi bigira imbaraga mw'ababyeyi mwe. Amafaranga agira imbaraga ibintu bito ariko kunezererwa Imana ariko bigira imbaraga, ariko biradutunze, ariko biturindiye abana. Ubwira ngo n'umukino kohereza abana imyaka irenga 5 muri Amerika batari kumwe na mama na papa. Timuzi igitsura cy'ababyeyi, twebwe ntacu. Babaga muri za interna bakatubwira ngo mama abana turarana ku gitanda, bemera batinganye, ariko twebwe tujya tubabwira Imana ya Isirayeli. Barabitubwira abana tubana muri interna bajya batubwira bemera ubutinganye 100%. Tubwira amasomo tujya dufata, ariko barabitubwira imitima yacu izukuri. Ko muragira ngo hari imbaraga zacu zotuma abana bahinduka nka wa mumbati yatubwiye muri Amerika imeze gutya. Ni imbaraga z'Imana. Kumanywa daruririmba bijisho haratemba
ukugira ngo bikurememo icyizere ibyawe urimo ubwira Imana ibisubiza. Imana yokiza ikibyimba ikananirwa gutuma abazungu batereramo kasha umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuryango wawe ngo ugusange hano. Yo binanirwa. Nimba Yeriko yarazengurutswe inshuro 7 mu kwizera zikariduka, buri wese akinjirira aho ageze agasingira igisubizo cye, ko turaridura za Yeriko muri uyu mwanya. Ndamubwira ngo ndakiriye, ndakize. Aha, gukize mu minsi nk'itatu Imana inyoherezaho umuhanuzi. Mwaba Kristo mwe torero ry'Imana, ntugashaka umuhanuzi, uze usenga Imana. Imana ikoherezeho konfirmation y'ibyo wasengeye. Impamvu batubesha tukababureminga ngo batubeshe, tujya tubajyanira ibyifuzo rimwe na rimwe tukagira ngo bo ni Imana, ngo barabona ibyo tubahaye byose. Oya, nabo ni abantu. Nimba umunsi Dawudi umwana wiwe yararwaye araremba ngo arasenga, Imana iramuhisha. Yaje kubibwirwa rega n'abagaragu bamugeze imbere, arababwira ngo uko mbabona hari icyabaye mu rugo rwanje murimo kumpisha. Muzamureka guhanuza, mujya mubwira umuhanuzi uruta abahanuzi. Nabona ko biri ngombwa azakohereza message. Umuntu araza arambwira avuye Muhanga ngo Imana irambwiye ngo igukijije ikibyimba cyo mu nda. Aha, icyo nicyo nyari nkeneye. Icya kabiri, ijambo rya kabiri Imana imbwiye kugira ngo ushireho kashe ubyemere. Ugiye gusama nyuma y'amezi make kandi uzatwara inda y'umwana w'umuhungu. Icya gatatu, uzamubyarira muri Amerika, azaba afite ubwene gihugu bwa Amerika. 2016 nyahise mbyaruriye mwana wanje w'umuhungu, avukira muri Iowa mu bitaro byitwa Mercy. Ni umunyamerika. Tuzatuza mu Rwanda, twamujanye Canada, tumuzana hano inshuro nyinshi. Iwe ni passepartout, ntaho yimiriwe kubera iki yavuye mu gisubizo cy'amasengesho cy'umubyeyi wamenye inshingano. Nyari ndimo sengera gukira indwara, Imana yo ireba mu nda yanje. Ni ureba mu nda Bwana sifiwe. Imana umugisha ababyeyi bacu. Bisho nino twaje ndahambanye dore umubyeyi wanje nguriya, uwo wampashije nguriya. Kandi watureze neza. Ari jewe, ari Jacques, ari Fofo, ari Ruhosha, ari Bitana. Nukuri ndi tuzogukoza isoni. Aba uzomba vuye no kugera Kigali. Ngo twasubire cyane tunanirwa. Bwana sifiwe. Mama twamenyereye rya mama Bishop twebwe. Abantu muri Fosco ryo ryadufashe. Imana imumugisha afunguye ibintu byinshi hano. Ndashima Imana ko icyo Imana yateguriye umukutano kigezweho mu izina rya Yesu. Cyumishije muri mwanya habwe. None ngiye gutangarira namara. Twacikishe. Yego. Hari kintu umutima wambwiye kuvesha. Uziko tuzadusirimba tugasirimbira no kugatuta. Tukaririmba tukaririmbira hano ku gatuti. Abakristo bicaye bafite ibibazo bikeneye gushamburirwa, bafite intambara, hari indwara zigomba gushamburirwa mu izina rya Yesu. Bakira no kumushamburira yego, bakira mu izina rya Yesu. Ubwo Imana idutije zino mbaraga muzinyanyagize mu bantu, simo tuzamura ibiganza. Haleluya, hari amakomeza gutya. Mwari bari he? Mwari mundi we twaguma mutangacu hariya nawe kuri ruhande hagati tushije umuntu wicaye ko afite umutwaro uremere, nushaka ndusirimbe ari kuhagarara. No kuri mwabonye twatuguma gusisibira hano cyane. Niba uzi ko ufite umutwaro kuruhisha wananiwe, uhagarare. Nushaka ndusirimbe ari kuhagarara umunota umwe gusamisha. Yes, akora igitabo guhagarika kwa matumeza. Mwobenyemerera abafite ibyo bibazo mugahagarara hano tugasenga, turasirimba iminota ntirenga 5 umwanya wagiye. Hanyuma dusaba abashumba bacu
babasengere. Imana yumvishije gusenga kwanjye. Imana yumvishije Ana azamuka ishiro akagarukana ubusa, akongera akazamuka akagarukana ubusa, ariko mu gihe cy'Imana kigeze nukuri yagarutse imbere y'umutambyi amubwira ngo ninje wa mugore wari uremerewe, wahoraga arira ukagira ngo ndi umusinzi. Ntabwo bwari ubusinzi, kari agahinda k'abana yaririraga kari mu nda. Birashoboka ko waba urimo kuririra umuryango wawe uri hano cyangwa utari hano. Birashoboka ko waba urimo kuririra ubuzima bwawe burimo indwara runaka, ariko Imana tubwira irabishoboye, ifite imbaraga. Imana ibaho umugisha. Ngaho dukomereza harya twari tugeze. Hanyuma Imana yabera, Imana yankijije, Imana yansezeranyije igasohora, ibabera igisubizo. yumvishije gusenga kwa Ana nyuma ya Samweli yamuhaye abandi bana 5. Imana tujya turirira abavyeyi ni Imana yumva amarangamutima y'abadamu igasubiza. Ntimuzahweme gusengera imiryango yanyu kugeza igihe Mungu hazahindukira amashimwe. Imana ibaha umugisha. Murakoze.